Od 2015. godine, kada je bilo najteže i kada je migrantska kriza bila na svom vrhuncu, pa evo do danas, Republika Srbija pokazuje da je najuspešnija kada je u pitanju rešavanje posledica migrantske krize. Zahvaljujući ljudima u Komesarijatu, zahvaljujući volonterima, zahvaljujući pripadnicima čitavog sistema, Vojsci Srbije, Ministarstvu unutrašnjih poslova, predsedniku Aleksandru Vučiću, svima onima koji su dali ogroman doprinos da migrantska kriza ostavi najmanje moguće posledice u Republici Srbiji i da nas možemo slobodno da kažemo da smo najuspešnija zemlja kada je u pitanju borba sa posledicama migrantske krize. Danas u našim kolektivnim centrima u zemlji se nalazi 4200 migranata, ni jedan migrant nije inficiran COVID virusom i prihvatni centri za migrante tokom najveće COVID krize, pa evo do današnjeg dana, su jedini oblik kolektivnog stanovanja u čitavoj Evropi gde nije bilo ni jednog jedinog zaraženog korisnika, ni jednog jedinog slučaja infekcijom COVID-19. Srbija pokazala i pokazuje koliko je uspešna, koliko je organizovana, koliko je humana, ali i koliko vodi računa da naš svakodnevni način života ne bude ni na koji način poremećen. Evo, svedoci smo da uspevamo da se nosimo sa posledicama migrantske krize i sve one glupe, strašne, zlonamerne laži o 400.000 migranata koji će se naseliti u Srbiji, o gradovima koje im prave, o nekakvim silnim povracima iz zapadne Evrope su glupa, besmislena, zlonamerna laž, ali laž koja hoće da povredi i građane Srbije, koja hoće da povredi sve ove divne ljude iz Komesarijata koji svaki dan rade i svaki dan se žrtvuju da bi život u Srbiji mogao nesmetano da teče i da naš kvalitet života ne bi bio ugrožen ni na jedan način bez obzira na priliv migranata.